Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan ngayon tayo ikanbiyag ita kaya naggapo. Kaya ni pagayam menzi adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad da kumay tinagan a menzi. Kaya't kuman nga ibinglay ti kapadasak may papanken ayat. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Menzi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Day, agmurmuryot ka manan. Itay pa'y nga inrubwat mo day talalabaam. Agam di ka pa'y lamapan. Aldaw to. At dalaaw-awagak nanang, mabiit lang. Itay pa'y anak kita kakanayon nga adawagam. Sino ayaday ta? Gayam ko, di nakmat ngamin sungsungbatan. Amaganmat no adda pa kakumikuman na. Ingkakit di aglaban. Sige nanang, inakon. Ay, day tati madi nga ugalim. Agpasugnod ka la adagos. Mapanak lang aruden, sumanao kayo pa'y lang, makapasron. Adda ka mo dito yung aglablaba. Madlaw ko kat masuron ka. Apay ka de. Kanayon ko ngamin nga awagan ni James, ngam di nakmat sungsungbatan. Nakita ko nga ang sarsarita da ka ni Blessy itay ija store. Ni Blessy ko nam. Day James a Blessy, awan pa'y gungguna na agayom ko. Gayam mo nga agpaiso ni Blessy. Ngam, kanayon sa mo ta di ka kinkinawatan. Kasano, kat kanayon na akasarita ni James. Amangan mat no inton madanon ti tiyempo kat isodan ton ti agayan ayat. Ay, sana mabalik. Mangkita ko man ang iti sa bali ang lalaki. Saan kat ani James? Ne, manang, si kaday tamasabat ko? Ay, si kamot ti pagsasaritaan da manang Rose, kan manang Blessy ija store. Ay nga tinangag mo ang nagsaritaan da. Nang kumatinagan a James. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Jak unay nangag, tagkakatawa damat, manang. Anya nga tati pagkakatawaan da. Siyak nga ta. Nangag ko anada kamat da tinagan mo, manang. Amangan no si ka nga agpaiso tikat katawaan da. Kanayon lada ta silpon mo tin into na ram. Inkakitaglutaon, ta panaglulutaon. Apay nga tajak maawagan ni James. Madanagan ang paikit din. Minsay, di na kadimang mangag. Inkagluto kunak. Ah? Nasapa pa'y laang mat apa nagluluto, tatang. Apa nasa pa ako nam katnay. Limna kan ti inait. Madamdama. Nasip nget taon. Sige, inakon, tatang. Apay ngay nga ro, na kami suot ka. Ikataman ti kastang hawagalim. Mapanak lang aro dun. Nagadupay la sa uyo. Nakita nga agsarsarita da manang Rose, kan manong James ija store, manang. Anya? Sige, tamapanak man ijay. Inak gumatang iti sabon. Mapan ka ka di ijay, taapaam ida? Ay, saan ah? Inak laang mat gumatang iti sabon. Darasam nga rod, tapno maabutam ida. Kaslang amin ada papanan ni manong James. Papanan? Apay anay bagam nga da papanan na. Adamot ngamin bag nga awit na, manang. Kasta ka di? Ay, apay adi na imbaga kanyak no adda papanan na. Apay nga dabag mo. Adda ka di papanam. Mailiwak unayin kan ka. Ngam di ka pa'y mat umawag. Makapadanag ka mat. At dala pa panan mi kadagiti kagayam ko. Apay adi ka maawagan. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Ay, pasensyakan. Kanayon nga wan signal ijay papanak. Kanayo nak ka mailiw kan ka. Di nak ka di kailiw. Kailiw ka met. Ngem makumikumak ngamin. Sana bale? Mapanak to ijay balayo. Apaman ang makasubli kami. Sige, inakon. Sige, urayag tiyo umay mo ijay balay mi ha. Awan ka di. Umayak to ijay balayo. Ni
sus ti masabat ko. Ngam apay anak kami suot. Imbag ta nasabat ka. Pagimimunan na ka di? Pagimimunan. Ni, jak maaramid kan kadayt na. Gayam ka, saan ka di? Gayam nak, no nakasango ak. Ngam no nakatalikodak. Ada may bagbagam kontra kanya. Ni, asino nga'y tinangibagakan ka? Di na kun pagdamagan. At damad gayam masasaom kontra kanya. Gapulang ka ni James. Saan apod no dayta? Awan imbagbagak kontra kan ka? Ulbod, ditakan, di nakasasaom. Nay, apay, anyo ti sangitam dita. Ay, damag ko anak ki apa ka, gapo iti lalaki. Sa anak mo't anak apa nanang? Ubing ka pay, anak ko. Saan ka ang makiapa gapulaang iti lalaki? Ay, nagalas kat daitan. Makiapa ka gapulaang iti lalaki. Sa anak mo't anak apa nanang? Isuda at tinangapa kanya. Ay, jak kayat amadamag manan, nga adda kinaapam gapulaang iti lalaki. Sa anak nga rod anak apa? Liklikam ti makiapa kunak manan. Gaputa na kababain, anak ko. Kunak no si kati kasarsarita ni Manong James. Ada kamot dito Manang. Adda ni James kunam. Nakakitaam. Ijay store, Manang. Naragsak dang agsarsarita iti kadwana. Kasta ka di? Masiguradong ka di ani James tinakitam. Wan, Manang. Kunak nga rod no si kadya nakatalikod akasarsarita na. Ang adda kamot gayam dito Simang patmat gayaman. Ngam di nakpay inawagan. Kuna na nga umay ijay balay. Ngam saan mo't nga imay. Anya ka di manan ti pagpupudutam. Dandani barsak mo day ta cellphone mo. Inton kuan pindutam manay. Awan tatang. Jak ngamin maawagan ti kayat kong awagan. Sana day ta cellphone ti pagipapasam. Inton kuan nadadail day ta. Kuna na nga umay nakpasyaran. Saan mo't? Jak mo't mauray. Oh, tumanamitim ka. Jakmat nga ron maawatan ti pagbagam. Awan tatang. Addala pa kasuruna. Anya launay aya day ta. Tay day ta cellphone mo ti kaapam. Anya ti basol day ta cellphone mo. Hello? Oh, nakawag ka, met. Ada ka di ba, Gam? Adda kamat gayaman. Ngam di nakpay awagan. Kunang nga umay ka pumasyar dito'y balay. Ngam di ka matumay. Ada nga min importante nga inaramid mi. Umayak to. No saan kami unay, abisi. Kano nga'y day saan ka abisi? Adda oras mo ang makisarita iti sa bali. Ngam na siya kawan oras mo. Busy kami nga rod. Umayak to lata ka di. Namin anon nga yung bagam nga umay ka. Ngam di ka mat mauray. Nangag ko ti saritaan nyo iti lalaki. Asino ka di dayjay? Ni James nanang. James. Ay saan anapud no day ta James ken ka, anak ko. Damag ko amapapan kanu ije balay da blessy day James. Masigurado yung kadi amap-mapan ijay balay da blessy nanang. Saan ko nga amunupud no, ang nadamag ko. No di nakaikaskaso ti lalaki, kaawatan asaan anapud no ken ka. Iso alipatemon. Jak manipatan nanang. Ay, kinadang nga ti kasta. Di nakalangarudan ikaskaso. Apay nga ipapilit mo ti bagim kan kuana. Kunakmet ka. Ubing ka pay. Makasarak kanto itinapudno amangayat ken ka. Nakitam ka di manan ni James. Wen manang, makisarsarita ka da manang Rose kan manang Blessy. Agkakatawa da ija store. Sinalbag dagi jay ababay. Isudat ni umasidag iti lalaki. Ha, daytoy mat a James.
Kasla na patpatag dagijay ababae ngam siya. Ay, suron kon. Apay no agsasarita kayo atallo, manang. Siya kumatirumbang akasarita na saan kat adagijay. Kayat mo kadi, taibagak kan kwa na dayta, manang. Ay, unman. Kaya't ko ang makasarita dayjay a James. Imbag ta nasabat ka ditoy. Anya ka diti parikot mo. Tapagim imonan naksamot tan. Saan mo't nga iti kasta? Kaya't ko lang ang makasarita ni James. No di na kan kayat di tao. Saan mo nga ipilit ti bagem? Apay kumadinak kayat. Imbaga na kumaakan niya. Oray awan imbaga na. No natamnayan ti panakilangan di tao kan ka, ay katlipato mon. Apay kumaalipata kat kaayan-ayat ko nga ron. Ti saludsod, napudno nga takan ka. Oy, imulagat mo man dagitang matam. No di na kun kayat, ibaga na kuma. Si kalaang matimang ibagbaga adinak kayat. Kanayon ka akumita di tatawa akas laada paspasungadam. Inton kwan, dayta silpon mo tikit kitaam. Anya ka deti parikot mo. Jakmat nga minon mauray ni James nga umay pumasyar nanang. Ay, dayta kat tay ibagbagak. Dayta lakit din ti pagparparikotam. Ay lipato mo day a tao. Saan ko nga rod amalipatan nanang? Luklukwam laang dayta bagim, anak ko. Tungpalem ti ibagak, tapno nasayaat ka. Usarum kumamot aday ta utek mo. Mariribo ka naklang arutan. Dagdagan da pa ilang umot. Ingkakat agdalusan. Day tala agmurmuryot ti araramidam. Manang, nagkita kayo ka din ka ni Manong James? Saan pa'y? Di pa'y mat umawag. Ninsamot manang blessed ti kadwa na anakitak iti kalman. Sa dino tinakitang anapananda. Jack amo, manang. Basta nakitak anagkuyog da magmagna. Amangan no napanda nagpasyar Sinalbag da di a blessy. Amo na lang arutan akayan ayat ko ni James. Makikuyong pa'y lang. Anya ka diti bagbagam manang. Jack na awatan. Ay kwa, inton makita manen nga agkuyog da. Ibagam tumanen kanyak, ha? Inbag ta nagsabat ta ditoy. Anya ka diti iwarwaras mo. Akanayon kami nga agkuyog ka ni James. Dayta ti dimanon kanyak adamag. Kanayon nyo akadwa. Anya kumano kasta? Da kayo ti kanayon amapan ijay ayan ni James. Iso asaan ama ko umay ijay balay. Jak pa yun maawagan. Kaya't asawan day ta, nga awan panangipatagnakan ka. Lipata mon, mangnamnama ka iti tao adimot napudnukan ka. Patpat ganak ni James. Taday tati imbaga na kanyak. Duma ti ibagbagala ngam iti aramid. Nakurang ti panangipatagnakan ka, tapno ammom. Api nga taajak manin maawagan ni James. Pudno nga tatimbaga ni Rose. Asaan anapudno kanyak ni James. At dayta ka manayin. Madadahil to man nga ta dayta silpon mau. Anya nga tati mapaspasama kan kwa na. Tadi pa'y umawag. Wano agpakita mo't. Sino ay dayta sigsiga am nga umawa guno agpakita. Ay kwa, awan tatang. May isa lang nga gayong. Awan ko nam nga itay pay asaan ka makaidna. Nasakit ngamin tinakam ko tatang. Di nak ngamin ikaskaso ti kaayan ayat ko. Jakon maawagan. Manang, nakitak manan dagiti talo anak kukuyog. Damanang blessy kan manang Rose. Agpapadadagi jay at traidor. Awan pa'y no kadakwada. Mapan kamot ngamin ija ayan da, manang. Pag may saan dakdagi jay. Nasaya atak mo't kadakwada. Ngam apay apag may saan da. Anya ka diti sangsangitam dita. Awan nanang.
Andala pagsakitan tinakam ko. Dayjay ngami na James. James manen. Lipata mo, ti may papan iti dayja a James. Apay ko maalipatag ngay nana. Ti lalaki anapudno. Saan amasapul asangitam? No di nakaumay sa rungkaran. Iso akaawatan asaan anapudno ken ka. Nanang, makumikom lang di tao. Adar aramiden na. Uray kasano ti kinabisi ti may sa atao. Ikan nalata iti oras ti ay ayaten na. Malaksayd no saan anapudno ti panagayat na ken ka. Ay, urayom ti umno a panawen. Ken umno a tao a para ken ka. Kas ibagbagakon anak ko. Ubing kapay. Ay ayatiklatan ni James sa Mr. Lonely, ngem kaslawan pateg ko kenkwana. Isulata ti linaon ti panunot ko, nga uray masaksaktanak, gapu takaslaawan pateg ko kenkwana. Tuy pagayam mo, Menzi. Menzi pagayam ko, pudno ti imbaga ni nanang mo. Ubing kapay, ket dumteng to ti panawen, makasarakan to itinapudno a lalaki aparaken ka. Ti agdorsok ket maisagmak, ngam ti agtanang, awan to ti pagbabawyan na itibiyag. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Pagayam Menzi. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Step Mero Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.